Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bwagabye igitero kinini cy'indege nto z'intambara drone ku murwa mukuru Kiev mu ijoro ryakeye. Iki gitero kishe nibura abantu babiri naho abandi 16 barakomereka. Wowe wadukurikiye wahisemo neza, tuguhaye ikaze. Zelensky yongeyeho ko icyo gitero cyakoreshejwe misile 18 na drone zigera hafi kuri 400, ahanini cyari kigambiriye umurwa mukuru Kiev mu ijoro ryo kuwa kabiri. Ukraine yatangaje ko yagabweho n'Uburusiya igitero cya mbere kinini cyane cyo mu kirere nyuma y'uko drone 728 na misile 13 zo mu bwoko bwa cruise cyangwa ballistique zirashe ku mijyi inyuranye yo muri iki gihugu mu masaha yo mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane. Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kiev bwatangaje ko habaye ibitero bya drone by'Uburusiya mu turere dutandatu two muri uwo mujyi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, umukuru w'ubwo butegetsi bwa Kiev Taima Tachenko, aho yagize ati inyubako zo kubamo, ibinyabiziga, inzu zo kubikamo ibintu, inyubako z'ibiro n'inyubako zitari zo kubamo zirimo gusha. Nyuma yaho yagize ati birababaje ko twapfushije abantu babiri, aba bantu bishwe n'Abarusiya. Iki ni igihombo gikomeye. Mu karere ka Podilsk ko muri Kiev, ikigo nderabuzima cy'ubuvuzi bw'ibanze cyasenywe hafi burundu nk'uko meya wa Kiev Vitali Klitschko yabivuze. Abatuye uwo mujyi bashishikajwe kujya ahantu ho kwikinga kugeza inkuru ziburira ku bitero byo mu kirere irekeye aho kuvuga, ndetse bagafunga amadirishya igihe baba basubiye mu ngo zabo kuko hari umwotsi mwinshi i Kiev. Mu ijoro ryakeye, igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko hari inkeke y'ibitero bya drone by'Uburusiya mu turere twinshi. Ntibyahise bisobanuka niba hari abantu bakomeretse cyangwa bishwe hanze y'umurwa mukuru Kiev. Igisirikare cy'Uburusiya ntacyo cyari cyatangaza kuri iki gitero gisha. Mu yandi makuru, urwego rwa Ukraine rukora ubutabazi bwihuse DSNS mu ijoro ryo kuwa gatatu rwavuze ko abantu 3 biciwe mu gitero cyo mu kirere Uburusiya bwagabye mu mujyi Kostyantynivka wegereye ku murongo w'imbere w'urugamba mu burasirazuba bwa Ukraine mu ijoro ryo kuwa gatatu. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko Amerika yasubukuye kohereza Ukraine intwaro zimwe na zimwe nyuma y'iminsi yari ishize Amerika yahagaritse kohereza Ukraine intwaro zimwe na zimwe z'ingenzi z'ubwirinzi bwo mu kirere. Iki gitero gisha kibaye nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump avuze ko ari kurambirwa kurushaho kubera Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ubwo hari kuwa kabiri, Trump yabwiye abanyamakuru ati Putin atuzanaho ubucucu bwinshi cyane niba mushaka kumenya ukuri. Buri gihe cyose atwitwaraho neza cyane, ariko bigaragara ko ibyo birangira ntacyo bivuze. Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya, yavuze ko Uburusiya butuje cyane kuri ibi. Uburyo Trump avuga ko muri rusange buba bukakaye cyane. Abo bategetsi bombi bamaze igihe baganira mu buryo buhoraho, ariko kugeza ubu bananiwe kubibyaza ingamba zifatika ziganisha ku gahenge muri Ukraine, ikintu Trump yigeze kuvuga ko yari gushobora kukigeraho mu munsi umwe. Kuva yasubira ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka, Trump akomeje gukangisha ko azafatira ibihano Uburusiya, ariko kugeza ubu nta gihano na kimwe arabufatira. Kuri uyu wa kane, biteganyijwe ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio aza guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov iruhande rw'inama ibera muri Malaysia. Tubashimiye kuba mudukurikiye. Ikiganiro cyacu ntaho tugishoreje. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi.